Guhera ku itariki 25 z'ukwa mbere ubwo M23 yatagaga umujyi wa Goma ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ku miyoboro itandukanye, nta yindi nkuru yagiye igarukwaho uretse inkuru ya Congo, M23, Perezida Kagame, Kisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye. Ariko ubu ikigezweho byavuye mu ntambara y'imbunda, ubu byageze mu ntambara y'amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Banza urebe ko wakanze subscribe ubone tuze turebe ati byagenze gute. Iyi ntambara y'amagambo ishyamiranyije abaturage b'Abarundi ndetse n'Abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga. Iyi ntambara yatangiye nyuma yaho hakwirakwijwe ifoto ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye apfukamye arimo arahabwa umugisha asengerwa n'umuzungu. Ifoto yatumye abantu benshi bamunenga ko bitagakwiye kuba apfukamira abazungu muri iyi myaka turimo, ariko bikaba bitashimishije nabwo abaturage b'Abarundi uburyo iyo foto yakoreshejwe. Abaturage b'Abarundi icyo kintu ntago bacyakiriye neza kuko cyabarakaje cyane, kandi ntibahwema kuvuga yuko aba influencer bo mu Rwanda aribo babigizemo uruhare kugira ngo iyo foto isakare ku mbuga nkoranyambaga. Kuko nk'umwe mu baririmbyi mu bakomeye hano mu Burundi, Alvin Smith, yahise aza kuri page ya Facebook avugiraho amagambo akomeye cyane avuga yuko nabo bagiye guhaguruka batari bwemera umuntu basebereza umukuru w'igihugu. Uwo muririmbyi Alvin Smith yavuze ati, turabivuze tubisubiyemo, uwuzasubira indero cyangwa apostinga ari kuvuga uburofa kuri nyene icyubahiro mukuru w'igihugu cyanjye ari cyo Burundi, General Neva hamwe n'inzego zacu, natwe ubu tugiye guhaguruka aba influencer b'i Burundi turwanye abo bantu bashaka kudusuzugurira, kuko uburiye indero umuvyeyi wacu uba utuburiye indero natwe abana biwe. Turasabye kabisa. Arangije mentioninga RIB Rwanda ibuza aba influencer b'Abanyarwanda bakoresha amapage ya Instagram na Facebook bahagarike gucoza perezida wacu, ko twe turubaha kandi twubaha perezida wanyu. Ashyiraho #MyPresidentNovaChiefCommand. Si Alvin Smith wenyine wanditse, kuko n'umwe mu influencer bakomeye hano i Burundi, Taylor 6 The Man, nawe yaje yandika amagambo akakaye cyane. Ariko muri rusange reka turebere hamwe ikintu ingaruka zishobora guterwa n'izi ntambara zo kuri social media. Intambara zo ku mbuga nkoranyambaga ni mbi cyane, kuko mbere na mbere zita zisenya ubumwe bw'abaturage. Umubano w'abaturage ugasanga ugiyemo agatotsi, bigateza amacakubiri y'ibihugu. Ndetse intambara zo ku mbuga nkoranyambaga zituma hakwirakwizwa amagambo y'ubushotoranyi ndetse n'amagambo abiburwango rukomeye, gukwirakwiza amakuru y'ibihuha, ndetse bigira n'ingaruka z'ubukungu. Abantu dukoresha entertainment boho murabyumva. Banyarwanda namwe Barundi, mureke dusenyera umugozi umwe. Intambara zo ku mbuga nkoranyambaga zirasenya. Tureke politike zikora ibyaza, ariko abaturage boho tugume turi umwe, kuko turacyakeneranye cyane. Reba ko wakanze subscribe kuri Nikeni Vibes, tujye tubana buri munsi. Murakoze.